osvetu, ja je tražim. Borimo se da dobijemo punu istinu, da odgovorni odgovaraju, da učinimo sve da ovakav zločin nikad više se ne ponovi. I sad imam najveću obavezu, jednu najveću, ogromnu obavezu. Jedna ogromna srca malih ljudi. Ne može više. Da se zahvalim Markovim i Bašanovim drugovima i drugaricama. Da se zahvalim osnovnoj školi Njegoš, fudbalskom klubu Lovćen sa trenerom Ninom Milanovićem. Jer oni su mali ljudi, a jednog ogromnog srca. Pa se bojim u kakvom sistemu i društvu živimo, da će se vremenom iskvariti, jer sve u Crnoj Gori što se sad dohvati, ono je kvarljivo. Najviše da istaknem i da se zahvalim mojoj drugoj porodici koja je na Kruševom ždrijelu 7 mjeseci, po najvećem nevremenu, po suncu sad, nisu me ostavili. Neizmjerno im hvala i oni su i bit će sve dok budem živjela dio moje porodice. Jer nije porodica sve što vas krvno veže, no kad stanu ljudi uz tebe i kad dijele tvoju bol i muku, možda sam ih dosta puta i pobrkala dan i rasplakala ih, ali da nijesu ljudi velikog srca ne bi mogli ni da plaču. I poručujem svoj Crnoj Gori, crnogorskom narodu. Neka me sad shvate da je ovo politički kako god hoće. Ne interesuje me. Pozivam sve narode i nacije Crne Gore. Vidite kako se zlo i nadam se da su u manjini ova zla i da se udružimo, jer ja potičem iz vremena kad je Jugoslavija bila, kad nisam gledala naciju i nacionalnost. Da povrati se osmijeh ovoj djeci, da se ne mrzite, da se poštujete, a da samo budete ljudi. I zašto moja ova borba još traje? Ja ne mogu vratiti moje, a sve bih učinjela i vi sigurno svi. Da ovoj djeci vratimo osmijeh na lice, da prestane zlo i mržnja upravo iz svetinja. Nažalost, ne od svetinja, no od ljudi koji borave tamo. Jer kad kažu da Cetinjani nijesu pobožan narod, to je jedna velika laž. Ali svi znaju, svi znate i mediji što se dešava upravo u Crnoj Gori. Ko zagovara ovu mržnju i ovo zlo? Ako je ono rečnik